Туугандар, мына ушул жерде торпоктарды алган окшойт, сурап көрөлүчү. Байкеден. Байке, канчадан алдыңыздар ушуларды? Алынган маны айтып коесузбу? 54'ten Байке. 54'тен, Ургачыларбы? Ооба. Сонунун буйрусун алган адамдарга мына машалла. Сон 54'тен өтө сон алып турсуздар. Өңдү мындай. Көрүнүп турат өзү эле. Буйрусун. Канча баш алып койдуңуз? 7 баш, 7'nin бири кызыр. Ийгилик. Канча кетти? 54'тен алдым дейт туугандар. Мынакей алынган баалар, торпокторду көрсөтүп беребиз биз. Ассаламу алейкум урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары. Бүгүн 1 февраль 2026 жыл биз 182 000 катталуучудан ачтык достор. Мынакей торпоктордун бааларын билип беребиз. Чүй облусу Кемин району Чымкоргон мал базары. Койлор тарттык, азыр монда жаш музоолордон баштап чоңурактарга чейин тартабыз. Бир туугандар, ассаламу алейкум. Байке, эркек музоонун баасын айтып коңузчу. 110. Бука торпок, 110 000 дейт. Мына курсактуу экен мына. Ушундай курсактуу алса чоңоёт жакшы. Анда кеттик. Мондайлар да бар экен. Жаңы туулган музоолорду көрсөтүп берейин мынакей. Алар болсо могу жолдо экен да, туугандар. Мына жолдун моюнда эле сатып атышат. Жаңы туулган. Сүт чакалап бере турган, чака менен бере тургандар. Мынакей. Канча экен бул? Ага, кандайсыз? Канча? 45. Ургачыбы? Ургачы 45 экен мына. Могу ургачы канча экен? 40 дейт мына. Достор, мына көрүңүздөр. Видеого оор келбесе лайктан басып көрүңүздөр. Башка бир туугандар көрсүн. Канча музоолор? 40'tan. 40 эркек ургачыбы? Ого. 40'тан ургачылар. Жаңырээк 54'тен мощный алып турганда. Ой пикирлерди комменттерге калтырыңыздар. Мынакей. Канча экен эже баасы? Бааларын 35 000. Эркек ургачы? Эркек экен. Өтө көп экен го. Бүгүн көп. Өткөнкүгө караганда жаңы. Молар канчадан? Алдыбы? 40 ургачыбы? Ургачы. Мо карачы кара. Баасын айтып кой. Баасын, 45 000 экен. Дагы көрсөтөлү кана. Аябай көп экен негизи бул жердечи. Мондай жаш музоолор. Канчадан эже? 35 ургачыбы? Канчадан бербедиңиз сода? Донка бар деген, а? 75 000. Экөөнө 75 бербепти, мынакей. Эркек, экөө тең эркекпи? Эл өтө көп карап атат достор. Мо кара канча, Байке? Байке, кара. 55 туруп атам, 55 Байке. Эркекпи? Канча айлык? Жо, сен тура бер, сен тартпай, мо торпогуңду тартам. 55 канча берди базар? 1 айлык. 1 айлык экен. Базар канча берди? Аларман. 50 берди, 50. 50ге берилбептир, мына. 50 берди дейт, достор. Эми чоңурактардан көрсөтөбүз. Туугандар мынакей. Ушул жерде сатат жаш музоолор, мынакей. Келишкен эркек торпок канча экен? 60. 60 эркеги? Эркек. Канча айлык? 2,5. 2,5 айлык, 60 000. Мына. 60 000. Алдыңарбы муну, Байке? А? Купили? За сколько? 63 000 эркек. Сатып алдым дейт. 63 000. Анда чоңурактардан көрсөтөйлү туугандар. Мынакей базар кирип баратабыз. Достор. Реклама үчүн номерлер 077 388 350. Жаш музоолордон чоңурак музоолорго чейин тартып көрсөтө беребиз. Чекеде. Канча экен тууган эркек? 80 000 экен мына. Буларычы ургачылар. Бирөө эркек, бирөө ургачы. Ургачысы 48. Ургачы 48, бул 58. 48 58. Аха. Кеттик дагы алдыны карап. Мына жерде кашка бар экен. Канча экен? Байке? Бас. 53. Эркекпи? Ургач. Ургач экен, курсактуу экен. 53 000 дейт. Булчу Байкес? 43. Ургачы 43 000. Сурап атасыз. Сода болду? Болду. Канчага бербедиңиз? Айтып коюңуз. Бербеген баганы дагы. 39. 39, рахмат. 39 000ге берилбепти. Мынакей. Mo эжегимде бар экен. Канча экен эже торпок? Баасын айтып коңуз. 48. Ургачыбы? Ургачы 48 дейт. Мынакей. Бул жакта дагы бар экен. Канчадан экен булар? Кандай сиже? Баасы? 46. Ургачыларбы? Ургачылар 46 000ден экен. Арт жагынан да көрсөтөлү. 46 000 дейт.
Bayke assalomu alaykum. Qanchadan bular? Birini 45, birini 55 sotam. 45-55 ming so'rab atadigan bayke. Cho'ngroqlar bor ekan. Bularchi bayke, cho'ngroqlar. 62 dan 4 bosh, urug'achilar ekan 62 dan. Qanchadan savdo bo'ldi? 55 dan berildi. Ha bu gök qancha? 75. 75 ekan. Qanchaga berib edingiz? Fakat Chiqalak bas. Savdo bo'laylik. Aha. Mana bu artlardan ko'rsataylik, artlardan o'tib ketib, o'taylik. Yurish qiyin ba'zi. Mana. Artdan da ko'rsatilib turganlar. Oldin ele tartib berdik. Mana mo'g'u. Yana 4 bosh. ek urg'ach var. Ha, mana 4 bosh. Bu ek urg'achi qancha ekan, bayki? 43 dan. 43 mingdan, ne? Savdo qanchadan bo'ldi? Soda жаңылы geldi. Savdangizni bersin. Жаңылы kelibdi, mana. Bu yerda mo'g'u kimniki oldi ekan? Yaxshi ekan bu shunisi. Qancha? 75. 75 ekan, minaki. Söğüktü, uzun. Ana. 75 ekan bro. Şivit ekan, he? 75 mi? Dostlar, biz çekezinde ele жүрөбүз. Ортосунда басыз. Өтө кыйын. Чынында-чы. Hareket kılıp көрсөтө беребиz. Канчадан кен? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Döngü var. О, канчадан баалары? 47. Dün bağda. Dün bağ 47'den. Urgaçlar bu. Kança aylıklar ошондо? 6 aylık. Алейкум. Алейкум ассалам. Местныйлар. Базар кандай болуп атат байке? Мына. Hazır aldık. Айтыңыз. Турасыз. Аларман Satarlar kıymıldak tutar. алып саталар кыймылдап атат. Dıykanlar pakal alek. Ал элек. Oylan turşat. Мына. Mat kodup. Түшүрүп бересиз да буйрусам? Ya buyursa çürpere. Макул, ийгиликтер болсун. Рахмат. Байке ассаламу алейкум. Канча экен баасы? Эркектерби? Канчадан? 75'ten eкен, мына. Рахмат, 75'ten. Өтө көп экен. Ассаламу алейкум ага. Канчадан булар? 55'ten kurup. Urgaçlar. 55 mingden kuruk. Bozorda kishi көп ekan, bugün. Buyursa 1-fevral mana. Mal da көп ekan. Savdo qanday ana? Bayke? Savdo qanday bolot? Bolboy da. Savdo bolboy ataba, Gelip alıp turabız. Gelip alıp turasızlar. Meyle mi satıp kettingizler? İyigilik. Mana bu qatar poqtar emi. Qanchadan uşlarınız? Ba. 78'den deydi minaki. 78'den surab atır. Qanchadan bermediniz? Sırada bazar. Ha? Qanchadan? 74 mingden berilibdir minaki. Erkekler. 4 baş mı? 5 mi? 5 baş ekan. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan ekovi? Qanchadan aldınız? Sır bolup olsa. Buyursun algan adamga da satkan adam. Mına 87 mingden ekovi soda bolup turdu, Qashqalar ekan. Buqalarmı? Buqalar. Buqalar ekan. Mına 75. Bu жерде 75'ten surab atat, urgaç ekan mına. 75 ming. Bunu baylaysızbı же alıp ketesizbі? Baylooga. Ha, жақсы. Mına baylooga alıp kiret ekan da. Qancha ekan bu? Bayke qandaysiz? 70 al. 70 urgaçı mı? Ha, erkek ekan 70 deydi. Sizdikichi bayke bağlarını aytыңыз. 60'dan. 60'dan. Qanchadan berib edingiz? 57'den, he? Ha, savdanızды bersin. 57'den berilib beriptir. Baykem tazalap atat bu yoqda var go. Bayke assalomu alaykum. Bağlarını aytib qo'yingizchi. Qanchadan? 85 erkeklermi? Erkekler 85'ten deydi. Dostlar, oy fikirleri yazыңызlar. Va alaykum, qandaysizlar? Qanchadan bular? He. 68'den sonra. Erkek torpoqlar 68'den suralib atat. 8 baş. Qanchadan berib edingiz? 65'ten berdim. 65 mingden berilibdir dostlar buna. 66'dan nasıl bolsa berem. Beres. 66'dan berem deydi. Ma'qul. İyigilik. Bu yoqda da 66'dan berem deydi baykem. Urgaçlar bu. Ha, erkekleri 66'dan berem deydi. Pazar. Alıngan yerlerini daha görsetip atabız, bolup kalıp atat tuğandar. Ötüp keteli. Kana? Mayaqtı göreylikçi mayaqtı. Bayke de var ekan. Assalamu alaykum bayke. Erkek torpoqlar qanchadan? 70'ten sonra atar çoğura. Çoğura? 60'dan. Bular 60'dan. Çoğura 70'den. Soralıb atat ekan mına. Almış emasmın deyli. Yok hem tokol. Tokol. Qancha ekan uşular? 75. 75 ekan. Mına erkek ekan, he? 75. Tokol.
Mana. Mal qimmat deydi endi. Aka qandaysiz? Yaxshi. Qancha ekan bu torpog'i bilan? 145. 145. Muzosi bilanmi? Ha, erkek bo'ladi. Erkek muzosi bilan 145 deydi. Uy bo'sib qayra? Qisir o'xshaydi. Yaxshi qisir ekan, ko'rinib turadi. Bu eko qancha ekan? Assalomu alaykum. 65 Erkeklarmi? Urg'achilar 65 mingdan so'rayapti bir tug'an. Qanchadan berib edingiz? 62 mingdan savdo bo'lib tur, berilib etdi. Mana qo'ldan kelishicha ko'rsatib berasiz. Bosish qiyin, jo'nali tartish emas, bosish. Bunda aralab bosish qiyin bo'lyapti. Mo'mola qisroq bo'ladi. Qana, o yigit qanchadan? 58. Qayoqdan olib kelding? Qo'chqor narindan, ha? 58 deysizmi? Qanchadan savdo bo'ldi? 54, 56. Mo'chimi o? Arxoladan so'ra. Siz aytmaysizmi? Aytib qo'yamiz bahasini. Bunlar 75. Siz qarmab turasizda? Bu sotuvchi. Ha, yaxshi, yaxshi. Ma'qulda ayt. Qana o'tingiz baykem? Shunday endi do'stlar endi. Hozir bodog'ada o'tali. Hop, bismillah. 7dan qilib beraman bular cho'g'roq chin aldavay. Telefonda da сөйлесhyapti. Mana, cho'ng'roq. Boshqa paroda bular. Chin aldavayim deydi. Telefon bilan сөйлесhyapti. Mo'ga Buni jo bayka topmaymiz. Qanchadan? Neko? 50dan. 50 urg'achilar bu. Urg'achilar 50 mingdan so'rayapti. Qanchadan berib edingiz? Savdo qildi? 44 mingdan savdo bo'lib tur mana. Ikki bosh urg'achilar ekan. 44 mingdan berilib epti. Mo'yingdan so'rab bo'ldi. Qala, bayka, bahasini aytыңыз. Bahasini aytib qo'yaverasizlar. 40 ga berib qo'ydi. 40 ga urg'achi bu. He, urg'achi. 40 ga berib berdi. 60 ga berib qo'ydi. Buni 60 ga berib berdi, cho'ngroq ekan, e? Savdolarni bersin. Bayka, qancha mo'g'i? 70 deydi. 70 dan deydi. Mana mo'g'i sotilib alindi o'xshaydi. Qanchaga ketdi ekan mo'g'i? Janna borib so'rab ko'raylikmi? Aytava qanday? Bayka, assalomu alaykum. Qancha qaldingiz? Ha, satdim. Ha, satdingiz. 56 jarımdan berdim mo'm bilan chet yo'q. Mo ekoni 56.500 dan berdingiz. Erkeklarmi? Erkeklar cho'qqa. Bu cho'qdir. Yaxshi. Savdolarni bersin, berekasini bersin. 1-fevral kuni mana alındı. Kim aldı o'shanda? Kim aldı? Ha, sen aldingmi? Молодец. Ekoni? Ha, buni mal qilazingmi? Je baylaysan, je satasың qayra. Ne qilasan? Baylayın. Qayra baylaydi ekan mana. Mana jipteri almashadi, aqsha sanalib atadi, yaxshi. Qantiqlar aldı. Qantın jigitler alıptır. Çoğunraklardan göstereyim. Mo buqalar qanchadan çoğun buqalar? Baykes. 88'den. 88 mingdan ekan, he? 4 bosh bor ekan mana bu yerda bir to'g'an. Qanchadan savdo bo'ldi bayke? Savdo qildik. Bo'lalakmi? Savdangizni bersin. Bugun kishi ko'p biroq, he? Adam ko'p mana. Do'stlar. Biz bilan cho'g'olimiz bor. Mayqada bu qator poqtar bor ekan. Qanchadan Bu bor ko'p ekan negizi. Qanchadan bayke? Assalomu alaykum. Eko. 95'ten sonra. 95 mingdan so'ralyapti ekan. 95 mingdan ortdan ko'rsatayım. Qarangizlar. 95. Qayoqdan torpoqlari? Buqalari. Kemindik ekan. Kelishgan. Ko'rinib turadi. Har birini 95 dan so'rayapti do'stlar. Mana bu yoqdan bu bayka o'slar ko'ryapti. Alayın deydi. Ece qanchadan? Qandaysiz? Bag'alarini aytib qo'yamiz. 68 qunajinlar, he? Bardig'ilevi. Ha, erkeklar. Bayka siz qancha beryapsiz? Bitta ko'ryapsiz. Biz ko'ryapmiz. Ko'ryapsiz. Yaxshi ekan biroq, he, bunda. Yaxshi uydum baldari o'yja. Qana? Semental erkek tarpoq bor ekan. Aldingizmi? Qancha bo'ldi? 54. Ya. 54 ming urg'achi bu? 54 mingga olibdir. Mana ejik emasdiki. Bozor yaxshilab eje? Savdo bo'ldi, satdingizmi? Men Satalaksizmi? Bozor yaxshilab bo'lyapti. Bo'lyapti. Savdangizni bersin eje. Mana bu erkeklar ekanda. Ushul qancha erkek? Tetigimda tatib bo'lish. Bahosin hozir. Erkakda 72 ga. 72 ga berib ajatadi ekan mana. Qaysini? Yaxshi tartib kelatamdan men bayka. Mana torpoqlar mana. Qanchadan? Qandaysiz? Alaykum. Ba'larni bir aytыңызchi. Bular 57 dan. 57 dan, erkeklarmi? Erkeklar. 65 dan. Aha. Bozor yaxshi bayka? Qanday bo'ladi bozor? Ha, rahmat. Mana shunday. Shu bilan videoni jiltayib turganda. Sog' salomatda turingizlar. Charbangizlarga baraka bersin. Qo'ldan kelishicha ko'rgazib berdik. Bunaki Chimqo'rg'on, Kemin rayoni, Chuy oblusi. Mana do'stlar.